Ndabasuhuje kandi mbifurije byiza nyine Twakimana Ernest n'umwanya makuru mu Kinyarwanda turibanda kuri Republika Demokarasi ya Kongo ndetse n'urubanza rwa Kazungu aho twumva ko rwagenze mwiburanisha mu mizi aho yasabiwe gufungwa burundu. Dore muri 23 nuko yahanuye indege muri kino gitondo ya drone y'igisirikare cya FARDC. Umutwe witwaje intwari 23 watangaje ko yahanuye indege itagira abapilota ari bita drone y'igisirikare cya Republika Demokarasi ya Kongo FARDC. Umuvugizi w'umutwe ku rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yasobanuye ko drone hanuwe ari intambara iri mu bwoko bwa CH4. Kanyuka yagize ati M23 teramenyesha abantu bose ko yarashe indi drone ya CH4 yicaga abantu bose babifashijwemo na MONUSCO. Tariki ya 24 Mutarama 2024 Kanyuka nabwo yari yatangaje ko M23 yarashe indege ya drone ya gisirikare giti M23 imaze kurasa indege muri drone 3 za Kisekedi. Zingabo zihuje na FARDC, FDLR, abacancuro wazareno n'ingabo z'u Burundi n'iza SADC zikomeje gutsindwa urugamba. Nta kigisirikare cya Kongo kiravuga ku iraswa ry'iyi ndege cyangwa kigira icyo gitangazaho. Leta ya RDC muri 2023 yaguze drone 3 za CH4 mu Bushinwa kugira ngo izifashije mu rugamba ihanganye na 23 rwari rukomeje kuyigora. Nkuko igihe kibitangaza izi zerekanwe ku kibuga cy'indege cya Goma. Ikinyamakuru Africa Intelligence muri Gicurasi 2023 cyatangaje ko leta ya Kongo yasabye ikigo cya China Aerospace Science and Technology Corporation kuyishakira izindi ndege 9. Niba izi ndege 9 zitaragera Kinshasa bivuga ko ubu basigaranye indege imwe yonyine. Ku munsi w'ejo Kazungu yaraburanye umva uko mu rukiko byari bimeze ndetse n'amarangamutima y'abantu batandukanye y'ababiciwe yaba ndetse n'abari bitabiriye urukiko. Reka tubyumve mu nkuru irambuye dukesha Ijwi rya Amerika. Bwana Denis Kazungu yinjiye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa, yari yambaye agapfukamunwa, inkweto n'amasogisi by'ibara ry'umukara n'amapingu ku maboko. Kumwinjiza no kumusohora mu cyumba cy'urukiko yararinzwe bikomeye ku buryo byari bigoye gufata ifoto cyangwa video imugaragaza amasura. Ubushinjacyaha buramurega ibyaha 10 birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, gusambanya abakobwa ku gahato mbere yo kubica n'ibindi. Uregwa yahise abwira urukiko ko yemera ibyaha byose uko byakabaye. Ubushinjacyaha busobanura ko Kazungu yakoreshaga amayeri atandukanye mu gukora ibyaha. Hari abo yabeshyaga ko afite ibibanza ashaka kugurisha, abandi yamenya ko bashaka imirimo akabizeza kubahuza n'abayitanga. Bumurega ko bo yinjizaga mu nzu yabagamo mu Busanza Kanombe ku Kicukiro, yabanzaga kubazirika amaboko n'amaguru abatera ubwoba ko agiye kubica nibatamuha ibyo yabashakagaho. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abo yagiye yambura amatelefone, akabategeka kumwereka imibare y'ibanga, akabatwara amafaranga kuri telefone no ku mabanki, nabo yagiye atwara indi mitungo yimukanwa. Kubagize amahirwe yo kumutoroka umurega ko nyuma yagiye batera ubwoba ko nihagira icyo batangaza azabarimburana n'imiryango yabo. Buvuga ko yakoraga ibyaha Kazungu yari yariyise Joseph Dushimimana. Buvuga ko yamaraga kwica Kazungu yahitaga bataba mu cyobo yari yaracukuye mu gikoni cy'inzu yabagamo, kandi ko yaratuye ahantu hitaruye wenyine hameze nko mu gisambu. Ibyaha ubushinjacyaha bundeze ntacyo bubeshye, nta kibi na kimwe nahatirijwe mu kwemera ibyaha. Ibyaha bundeze ntacyo narenzaho kuko twaganiriye bihagije, ntacyo nongeraho nta nicyo ngabanyaho. Uwo ni wo murongo Kazungu yatangiranye yiregura. Uko yisobanuraga amarira ku baregera indishyi niko yarushagaho kwisuka. Yemera ko bo yishe harimo abo gitsina gore 12 n'umwe w'igitsina gabo. Umucamanza yamubajije niba hari abandi bantu bafatanije mu gukora uruhuri rw'ibyaha. Kazungu yavuze ko umugambi yawupanze ku giti cye. Yabajijwe kandi cyamuteye kubikora. Yasubije ko ari ibikorwa bikomeye y'isi bya kinyamaswa. Yavuze ko nta kintu na kimwe cyari gutuma bikora, na cyane ko iyaza kubiterwa n'ubukene yari kureba handi ajya gushakishiriza amaramuko. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyaha yakoze bigize impuriranye mbonezamugambi. Bwarondoye ibihano kuri buri cyaha buhereye ku bwicanyi buturutse ku bushake gisumba ibindi, bumusabira gufungwa burundu no gutanga ihazabu ya miliyoni 10 z'amafaranga y'amanyarwanda. Kazungu asaba kumugabanyiriza ibihano kubera ibyaha yakoze. Byatakambiye urukiko abo yabikoreye ndetse n'igihugu muri rusange. Yihanganisha abavuga ko yateje ingaruka, asaba ko bamubabarira kandi bakabohoka kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Ati ndasaba imbabazi cyane cyane Perezida wa Repubulika kuba yaradutoje kuba intore nkaba narabaye ikigwari. Akivuga ibyo, Kazungu yabaye nk'utuzamo gake, agenda yumvikana mu ijwi ryuje ikiniga, ari nako asuka amarira imbere y'umucamanza akihanaguza agapfukamunwa yari yarambitse ku meza. Uko yariraga ni nako kubaregera indishyi aho bari bicaye hari habuze uwahoze undi. Yakomeje agira ati ndasaba imbabazi cyane cyane abana natwariye ababyeyi babo nkabagira imfubyi, n'ababyeyi natwariye abana babo, ariko mbasezeranya ko ntazongera gukora ikibi nk'icyo ku butaka bw'u Rwanda. Sinzongera kubabaza ababyeyi bahetse ngo mbahekure. Yisunze ingingo z'amategeko, Faustin Muranga umwunganira mu mategeko yasabye urukiko kuzashingira ku biteganywa n'amategeko bikazubahirizwa, rukazareba imyitwarire ye mu butabera, rukazamuhanisha igihano gito gishoboka.
Iburanisha rirangiye Kazungu bongeye kumubohesha amapingu, bagenda bamukikije banga ko abanyamakuru bamufotora, ari nako abitabiriye iburanisha barushaho kumukomera bamuvugiriza induru. Byari bigoye kubona baregera indishyi bagira icyo batangaza. Bwana Evariste Sibomana ni umusaza wari witabiriye iburanisha, arabwira Ijwi rya Amerika uko yaryumvise. Nagahoma munwa ndumva ibyo araburana burana amafuti nazo miliyoni 10 surumva zizari hamarira y'abantu bamwirutseho. Kubwa byagombye kugenda bite? Ko bigashoka undura muntu ari gutwikwa ku mugaragaro rwose mwe. Naho kumarira Kazungu yasutse mu rukiko nyuma yo kumusabira ibihano, Paul Ndagijimana, Evariste Sibomana na Scoviza bayo bari bitabiriye urubanza bagize icyo bayavugaho. Wazewe n'amarira ariye hariya ni daimon ntiyamuteye. Ari amarira nge nta kinavuze imbere yanjye habe na gito, yakaba yaterwa n'isoni n'ibyakoze. Ara ntago ari amarira yavuga ngo ararira, ni ukwiriza umuntu wishe abantu bangana kuriya ni ibintu bikomeye cyane. Ukijyanye n'indishyi Kazungu aregwa, abitabiriye iburanisha nazo bagize icyo bazivugaho. Barebye mu mutungo afite bakabona ayo mafaranga yavamo bayamuca. Ko mbibona niba hari ubushobozi yakabaye yatanga izo ndishyi, kuko abo yababaje barababaye, bafite n'agahinda kenshi. Umva ni ibintu birenze cyane. Abaregera indishyi muri urubanza baragera muri 7, barimo abasaba kwishyurwa amafaranga barirwa muri miliyoni 100. Kazungu aregwa ibyaha bikekwa ko yakoze hagati y'umwaka w'2022 na 2023. Mu matsinda babaga baganiriramo hakunze kumvikana amajwi y'abibazaga uburyo Kazungu bamuzanye bamukinga itangazamakuru, bakabyiheraho bakeka ko ibi byaha byaba bifite abandi babiri inyuma. Hakunze kumvikana baturiye inzu yabagamo bavuga ko babonaga imodoka z'ibirahuri byijimye zahazengurukaga mu majoro. Umutekano wari wakajijwe kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba cy'iburanisha. Hagaragaraga bo mu nzego z'umutekano bambaye impuzankano z'akazi n'abari bambaye gisivile, banafite imbunda zigaragara nizo bari bambariyeho. Urubanza rukazasoma mu ntangiriro z'ukwezi kwa 3 y'umwaka. Bagira Ijwi rya Amerika i Kigali. Jean Pierre Bemba, Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uherutse kumenyesha inama y'Aminisitiri ku mutwe wa 23 urwanira mu burasirazuba bw'iki gihugu ubarusha imbaraga. Ubu ngubu ari Igoma. Niki kimuzanye? Aje gukora iki? Ni mu kiganiro tugiye gutega amatwi dukesha Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ingabo z'igihugu Jean Pierre Bemba yasuye kuri uyu wa gatanu iziri ku rugamba mu burasirazuba bw'igihugu. Umunyamakuru Ali Asanka Darius uri gukurikira uru ruzinduko. Ali, urakomeye? Ndakomeye. Niko Bemba mu by'ukuri aje gukora iki byanyabyo? Bemba yaje afite ibintu bitatu byamuzanye hano mu mujyi wa Goma, kandi ndamenyesha yuko ataraye hano amaze gusubira Kinshasa muri aka kanya turi kuvugana hano. Yaje azanywe n'ibintu bitatu. Icya mbere cyari kureba uko ibintu byifashe cyane cyane hano mu mujyi wa Goma, no hafi yaho mu mujyi muto w'Isake nyuma y'imirwano yahabaye mu mujyi muto w'Isake na hafi yaho hagati y'ingabo za M23, umutwe wa M23 n'ingabo za leta, kureba uko ibintu byifashe muri iyi minsi. Icya kabiri cyamuzanye, yagiye gusura abakomeretse n'ibyo bisasu byaguye Isake n'Imugunga n'ahandi. Mbese yagiye ku bitaro binini bita Sebeka, aho yagiye gusura abo bantu, kureba uko ubuzima bwabo bumeze no kureba ukuntu wenda guverinoma ishobora kwishura amafaranga basabwa ku bitaro. Icya gatatu, yagiye imubambiro aho hari abasirikare b'ingabo za leta benshi bafatanyije n'abazungu bazanye n'abatoza babo, kureba ukuntu bari gutegeka imirwano no kureba aho bigeze, kugira ngo barebe uko mu minsi iri imbere bakwishyira hamwe bakarwanya umwanzi ari we umutwe wa M23. Ariko inkuru nini cyangwa ubutumwa bunini yazanye ku baturage bo mu mujyi wa Goma, nuko yabaye icyizere ko nta n'umunsi n'umwe guverinoma guhera kuri we minisitiri w'ingabo na perezida wa repubulika mbese na guverinoma yose ntago bazemera n'umunsi umwe umujyi wa Goma ufatwe cyangwa umutwe wa M23 wigarure umujyi wa Goma. Icyo ni icyizere kinini yatanze ku baturage b'umujyi wa Goma. None bo babyakiriye gute se? Uvuze yuko hari abaturage yasuye bakomeretse mu bitaro, n'icyo cyizere yabahaye muri rusange. Uruzinduko rwose
rwa minisitiri w'ingabo Jean Pierre Bemba aho ngaho i Goma bararubona bata abaturage? Ahubwo abaturage bari bafite ibyishimo kuko kuva iyo mirwano yatangira nta n'umuyobozi n'umwe wari waturutse Kinshasa kuza hano mu ntara ya Kivu ya ruguru kugira ngo asure abahotewe n'abandi. Ni ubwa mbere yahageze. Icyifuzo kinini abo baturage bamubwiye ni uko ingabo zikomeza gushyira ingufu mu byose ziri gukora, zireba ukuntu zafata ahantu hose aho umutwe wa M23 wamaze kwigarurira, no kureba ukuntu umuhanda ushobora gufungurwa uhereye Ishasha ahabereye imirwano ubushize no kugera hano mu mujyi wa Goma, kuko niho haturuka byinshi mu bifungurwa bigaburira umujyi wa Goma. None icyifuzo kinini abaturage ba Musabwa bari bafite, kandi nibyo bamubwiye ko bakoresha uko bashobora kose bafungura inzira, kandi bareba ukuntu ingabo zakwigarurira ahantu M23 yafashe, no kureba ukuntu bacyura impunzi kuko ubuzima izi mpunzi zirimo butari bwiza. Ariko muri rusange abaturage bashimiye cyane uru ruzinduko Bemba yagize n'ubwo butumwa yabahaye bw'icyizere, kandi cyane cyane abakomeretse yemeje yuko leta iri bwishure fagitire zabo zose. Ndabashimiye kandi mbifurije bibyenze. Nitwa Kimana Ernest, mbasaba gukora share ndetse na subscribe. Imana ikomeze kubarinda, mukomeze kugira ndetse na weekend nziza. Bye bye.